za Emu i bravo za Lovru. Oni su samo jedan od parova koji će nastupiti na Europskom prvenstvu za junior u akrobatskom rock'n'rollu i svjetskom kupu seniora u bet kategoriji. Imamo još gostiju. Pozdravljam gospodina Darka Torjanca, organizatora. Dobro nam jutro, dobrodošli. A tu su nam i Nola i Jan, jedan mlađi juniorski plesni par. Drago nam je što vas možemo predstaviti jutros i što možemo predstaviti ono čime se bavite. Ovo što smo vidjeli, vidjet ćemo kasnije i odnosno akrobatski rock'n'roll. Ovo je bio ples. To je plesni program. Koja je razlika? Seniori imaju plesni i akro program. U akro programu moraju izvesti 6 akrobacija. To je propisano, dakle baš 6. Propisano, ima različite, imamo grupe akrobacija koje moraju izvesti zadane. Natjecanje se održava u Sutinskim vrelima u Zagrebu, počinje u subotu i dolaze nam brojni gosti iz inozemstva. Dolazi 17 zemalja. Europsko prvenstvo je za kategoriju mlađih juniora, to su djeca do 14 godina, stari juniori su do 17 godina. Imamo svjetski kup seniora za B kategoriju, to su Ema i Lovro i imamo u toj kategoriji 43 para, u starijim juniorima isto 43, a u ovoj kategoriji mlađih gdje su njih dvoje imamo 39. Znači, došli su vam sa svih strana Europe, skupila se šarolika ekipa, cijela hrpa, uspjeli ste ih smjestiti u sve po Zagrebu. Možemo se pohvaliti da dolazi nam iz dvije kategorije prvih 10 sa svjetskog ranga, a u seniorskoj kategoriji 8 od prvih 10. To je znači da će biti vrhunski turnir. Svaka čast. Lijepo, lijepo. Nola, koliko ti dugo plešeš? Ja plešem već 6 godina. 6 godina? Da. I kako ti ide? Pa evo, 2015. smo bili državni prvaci. Vas dvoje, ti i Da, Jan? u mlađim juniorima 2. Jan, koliko dugo ste vi par? Pa, mi smo par već 5 godina i ja plešem 5 godina, tako da smo odmah počeli plesati skupa. Znači, već se jako dobro znate, pa kad krene eventualno na plesnom podiju nešto malo frkovito, znate se izvući jedan drugog. Kako ste se odlučio baš za akrobatski rock'n'roll? Što te ponukalo? Pa, gledao sam slike i filmiće po YouTube-u i dopalo mi se. Išao sam probati i jednostavno sam vidio da je to moj sport. Koliko sada imaš godina? 11, sad ću 12. Znači, počelo je s nekih 5-6. Znači, već je s 5 godina na YouTube-u gledao čim bi se mogao baviti. Ti, Nola? Pa u prvom razredu je trener došao u razred i podijelio nam letke i ja sam se zainteresirala. A gdje treniraš, iz kojeg si kluba? Iz rock'n'roll gimnazije. Rock'n'roll gimnazija je u stvari jedan od organizatora ovog natjecanja, odnosno ovih natjecanja koje su pred nama. Rock'n'roll gimnazija je organizator uz pomoć Zagrebačkog rock'n'roll saveza i Hrvatskog rock'n'roll saveza. Kakvi su klinci danas koji treniraju? Koliko ih uopće imate u Hrvatskoj? Pa imamo, evo, nedavno smo imali državno prvenstvo, imali smo državno prvenstvo sa 600 plesača, imamo dosta dobre rezultate vani. Na zadnjem svjetskom kupu u B kategoriji par iz Petrinje je osvojio 2. mjesto, oni će plesati i sada. Klinci ulaze u finala, polufinala, imamo dobru generaciju mladih plesača. Gdje se sve pleše u Hrvatskoj? U Hrvatskoj se pleše, u Zagrebu ima 5 klubova, u Gorici, Petrinji, Sisku, Slavonskom Brodu, Osijeku, Rijeci, Splitu, dosta gradova ima. Sad, ja sam rekla na početku, vidjeli smo plesnu koreografiju, a sad ćemo vidjeti ovu sa akrobatskim elementima. Ema i Lovro, izvolite, dakle, akrobatske. Nas dvoje ćemo gledati, pa ću ja probati poslije. Naravno, da. S tobom neki element izvesti. Da, naravno. Sunshine, take a bigger race and wipe out the light. Oh, what's up? Tell me what's happening. Oh, you want love, but why ain't she happening? I'm dancing in the sunshine, color your world and you color mine. Oh, what's up? Tell me what's happening. Oh, you want love, but why ain't she happening? Come on over, you sleepy head. It's time to call my dress in red. No matter if we stay all night, we're playing gala out in black and white. Come on, let's call it the world in green. Let's make a difference in the way we dream. We gotta got a smiling face on the people of the human race. Let's take a walk on the wild side. Don't be afraid, you can be mine. In and out, in and out. In and out. Možete se odmoriti vas dvoje, a zamolit ću Nolu i Jana da zauzmu poziciju za još jednu točku. Ovaj upravo akrobatski rock'n'roll najzanimljivije za gledatelje. Kada se dođu na natjecanja, onda ljudi čekaju da vide upravo ovo. A publika najviše voli vidjeti akrobacije i Lovro i Ema su samo jedan dio izveli, još je malo prerano za ove prave akrobacije. I to je prilično atraktivno. Spoj gimnastike, plesa, ima se što vidjeti. Koliko visoko plesačica ide? Pa nekad i do 4 metra.
Znači ne bi baš u ovom našem Bilo bi studiju, na bilo knap, bi veselo. I mora vjerovati partneru u svakom slučaju. Mora biti povjerenje jer je cura u rukama partnera, obično su to velika prijateljstva. Kako inače odlučite i kako spojiti parove? Pa spojimo kad su mladi djecu sličnih sklonosti. Znači, ako neko voli puno trenirati, onda mu još jednog takvog partnera damo. Ima ljudi koji se vole samo malo i rekreirati. To je isto jako lijepo, ne? Ema i Lovro su sjeli, nisu do duše baš u potpunosti došli do daha jer je teško nakon ovoga što ste nam izveli, a dobro nam došli. A koliko dugo ste vi u akrobatskom rock'n'rollu? 12 godina. Također isto. Od početka Ema će pričati, Lovro se još uvijek nije ispuhao. Od početka ste par? Da. Gdje ste sve nastupali? Pa u svim zemljama Europe skoro i u Hrvatskoj stalno kad imamo turnire. Nekakve nagrade oko vrata su bile, pretpostavljam? Bile su u Hrvatskoj, da, a i vani isto. Što očekujete od natjecanja u subotu? Što biste voljeli ostvariti? Pa voljeli bi ući u četvrtfinale, a mislim najbitnije je samo da dobro otplešemo i da smo mi zadovoljni treneri, a sad mjesto doći će. Lovro, konkurencija? Pretpostavljam da se gleda popis, odnosno lista. Pa je, kao što je trener Darko naveo, dolazi svjetska konkurencija, bit će napeto, morat ćemo se potruditi i vidjet ćemo. Gdje je Hrvatska, Darko, danas kada je riječ baš o akrobatskom rock'n'rollu? Moramo reći da je akrobatski rock'n'roll sport. Je. Pa Hrvatska je pri vrhu. Mi smo 4-5 vodećih zemalja u akrobatskom rock'n'rollu. Naša djeca osvajaju medalje na europskim svjetskim prvenstvima, tako da to je normalna pojava kod nas. Malo su nas razmazili. Jesu, sigurno, ali ovo ujedno i odlična pozivnica, ne samo da vas dođu gledati i pratiti, nego da se i odazovu, da posjete neku od škola i da se pridruže. Pa ovo europsko prvenstvo je znači da malo i osim što promoviramo naše kvalitetne sportaše, da i naš sport promoviramo, da ljudi se upoznaju, jer rock'n'roll nije toliko rasprostranjen u medijima, a onda će malo ljudi vidjeti uživo, prilično je atraktivno. Hvala vam lijepo na dolasku, još ćemo vidjeti za kraj i Nolu i Jana. Mi ćemo najaviti sutrašnju emisiju, s vama će biti Karmela i Davor, govorit ćemo o filmu, dolazi nam u goste Danijel Rafaelić koji će govoriti o svojim iskustvima na Kanskom festivalu. A bit će tu i Lana Jurčević kao glazbena gošća, u svakom slučaju puno toga. Hvala vam što ste i danas bili s nama, a sada na kraj još malo akrobatskog rock'n'rolla. Hoćemo probati nas dvoje ili ćemo pustiti podi profesionalcima? Mi ćemo iza u backstage-u. Doviđenja.